A potom po abiturie jsem ja jedno leto ve serbském domě byla, ve Budyšině. Takže sú si mysleli, oni budú si niekoho mode tak horičaniť a povučiť na niečo, ja neviem, nikak zadívať, to nesem žádné zdačí měla. A po pol leče, ja ste jac nevieš, to si ma to činila, najmenšia si ma hodno serbštinu navuknila a telefónu navuknila, takže to žádný telefon nesme měli. Po pol leče som ja sa sama přizjeviła na wučerstwo, na studij wučerstwa na PI. To беше tedy pedagogický institut, a gdzie się wukubachu šulerjo za wučerstwo od 5. do 10. letnika. Miestem so wučerski wustaw, tam so wukubachu wučerjo a wučerki za nižší skoček za 1. do 4. letnika. W obie instytucji bych biežte v obpauče, aber do toho ve Malom Veľkove. Tam nesem ja ženi była. Ale w tym liczu, gdyż som ja tam zastupiła a započała, je z tej obie PI a wučerski wustaw przeczanywał do Budyšina, tam gdzieś od dżęca, Serbski školski centrum. To беше potom ten PI a wučerski wustaw. Potom, gdyż ja tam preč była, je so šo wučerski wustaw pomienowało.